Ебучий случай, ребята. Сука, вот это было страшно нахуй. Ёбаный в рот. Jumat 22 Maret 2024, sebuah video ramai diperbincangkan warganet. Dalam video tersebut menampilkan 3 orang tentara Ukraina yang tampak sangat bahagia. Di dalam mobil yang mereka kendarai, mereka tertawa terbahak-bahak. Hal itu disebabkan karena mereka baru saja berhasil lolos dari serangan drone Rusia. Dibuktikan dari pecahnya kaca pada bagian depan mobil tersebut di wilayah yang tidak dicantumkan dalam narasi unggahan. Militer Rusia menyerang mobil militer Ukraina namun tidak meledak secara menyeluruh. Alhasil tentara Ukraina masih bisa lolos dengan selamat meski kaca mobilnya hancur total. Kaca mobil diserang drone, Ukraina malah tertawa saat lolos. Ебучий случай, ребята. Сука, вот это было страшно нахуй. Ёбаный в рот. Иисус нахуй. Спасибо, Господи, ебать его в рот, ты видел? Так а где эта хуйня-то от него? Бля, может, она еще не въебала, реально, слышь? Давай это, тормози. Ёбаный в рот, сука. Мы его просто на скорости большой встретили. Ёбаный в голове. Не тряси, ну у нас. Сука, эту хуйню надо выбросить. Дверь открой, нахуй, потихоньку. Что это такое? Нихуя там заряд-то, ебать его в рот. Ты смотри. Сука, я еще увернулся от этой хуйни, понял? Я тоже, блядь, вернулся, нахуй. Ёбаный в рот, вот пидорасы. Ну нормально, дрон зато теперь у нас есть, блядь. Лобовухи прямо нахуй. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.